салом бинандаи азиз, хулосаи хабарҳои муҳими ҷаҳону тоҷикистонро дар барномаи ахбори озодӣ тақдими шумо мекунем. ман Зарангези Наврӯзшо ва имрӯз 10 август дар барнома ин гузоришҳоро дорем. аз 1 то 2000 сомонӣ нархи билети қатора эълон шуд. мақомот аз эҳтимоли арзонтар шудани нархҳо суҳбат мекунанд. дар як соли ҳукмронии Толибон дар Афғонистон шумори кӯдаконе ки аз гуруснагӣ азият мекашанд 2 баробар зиёд шуда ба беш аз 1 миллион нафар расидааст. مریض هستیم پول نداریم که عدل یک جای ببریم باقسازش کنیم دوایش بگیریم. ва мансабдорони ноҳияи Муъминобод мегӯянд баъди нашри гузориш майдони парчамро таъмиру бозсозӣ кардаанд. хабарнигори озодӣ манзараи дигарро шоҳид шуд. наздики парчам ба як майдони партовгоҳ табдил ёфтааст. идораи роҳи оҳани Тоҷикистон бо Узбекистону Қазоқистон ва Русия дар масъалаи арзонтар кардани нархи билети қатораҳо ба созиш расидааст. мақомот мегӯянд мумкин аст рӯзҳои наздик нархи қатора нисбатан арзонтар шавад. дирӯз нархи сафари Маскав бо қатора аз 1500 то беш аз 2000 сомонӣ эълон шуд. муҳоҷироне ки моҳҳои интизори ин рӯз буданд аз пайи харидани чипта шудаанд. сарвинози Рӯҳулло бо онҳо ҳамсуҳбат шуд. эълони нархи чиптаи қатораи самти Тоҷикистону Русия даҳҳо мусофири ин масирро пушти хазинаҳои билетфурӯшии роҳи оҳан ҷамъ овардааст. Тоҳир Назриев ки солҳо боз дар Русия муҳоҷири корӣ аст, мехоҳад ин навбат тавассути қатора равад. ӯ сафар бо қатораро дар шабу рӯзе ки нархи билети ҳавопаймоҳо то 1 баробар гарон шудааст, беҳтар медонад. нархҳо бисёр нархҳо хуб. масалан 1500-1600 михела наомада. чем самолот чанд 4 чанд 5-6 хела ба фоидаи хар чиза мешавад. ба фоидаи хар муҳоҷирон. бисёре аз мусофирони қатораҳо ки ба самти Русия ҳаракат мекунанд, корҷӯён ҳастанд, ки бо сабаби бекорӣ дар Тоҷикистон ба он ҷо мераванд ва аз ин ҳисоб оилаҳои худ дар ватанро таъмин мекунанд. не самолёт кати мерафтем, поезд кати нарафтем. 1600 буд, боз 150 скидка шид. Гудаком кати мерем да барам қа арзонтар. интизор меравад нахустин қатораҳо пас аз маҳдудияти 2 сола рӯзи 16 августи соли равон дар хатсайри Кулоб Волгоград Кулоб ба роҳ бароянд. арзиши билет дар ин самт вобаста ба шароити ҷои хобу нишаст аз 1581 сомонӣ то 2030 сомонӣ муқаррар шудааст. ҳарчанд ин нарх то давраи пандемия дар 2 соли пеш аз 800 то 1150 сомонӣ буд. масъулини роҳи оҳани Тоҷикистон мегӯянд нархи билетҳо аз рӯи курси франки швейтсарӣ ки дар низоми ҷаҳонии роҳи оҳан роиҷ аст маълум мешавад. агар курси ин пул ба таври назаррас тағйир кунад, нархи билетҳо ҳам метавонад поин ё боло равад. мақомот ба мавсимӣ будани теъдоди мусофирони қатораҳо низ ишора мекунанд. дар тамоми давлатҳои дунё ҳамин мусофирбарӣ аз тарафи буҷет ҳамчун соҳаи дотатсионӣ маблағгузорӣ мешавад. мо пас аз соли 2019 аз фаъолияти мусофирбарӣ 51 миллион сомонӣ зарар дидем. шумо бидонед ки мусофиргардиши мо мавсимӣ аст. яъне муҳоҷири мо ҳаво гарм шавад меравад мусофират, ҳаво хунук шуд бармегардад. тобистон ҳам аз ин тараф холӣ меравад, ҳам аз он тараф холӣ мебиҳад. лекин дигар роҳҳо барои кашондани вагони мо хоб пур бошад, хоб холӣ як хел маблағ мегиранд. роҳи оҳани Тоҷикистон хабар медиҳад ки бо мақомоти марбутаи кишварҳои Узбекистону Қазоқистон ва Русия дар масъалаи тахфифҳо суҳбат кардаву аллакай ба мувофиқа расидаанд. оғози ҳаракати қатораҳо миёни Тоҷикистону Русия метавонад барои садҳо муҳоҷир хабари хуб бошад. ба хотири гарон будани билети ҳавопаймо муҳоҷирони зиёд тавассути қатора ба Русия рафту омад мекарданд. охирин қаторае ки аз Русия ба Тоҷикистон омад моҳи марти соли 2020 буд. сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе. барномаро бо як хабар идома медиҳем. иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҳамкорӣ бо Тоҷикистон ва ҷалби 5 кишвари дигари минтақа тамрини 10-рӯзаи низомӣ анҷом медиҳад. дар тамрини низомии ҳамкории минтақавӣ 22 ки аз 10 то 20 август дар Тоҷикистон баргузор мешавад, намояндаҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Муғулистон, Покистон ва Узбекистон ширкат мекунанд. рӯзи 10 август сафорати амрико дар Душанбе хабар дод ки ҳадафи баргузории тамрин бо ҷалби кишварҳои минтақа таъмини амният, мубориза бо терроризм ва рушди ҳамкориҳои муштарак аст.
این مشق‌ها در مرکز آموزشی فخرآباد برگزار می‌شوند. تمرین همکاری منطقوی 22 با جلب کشورهای منطقه و آمریکا از سال 2004 برگزار می‌شود. امسال مکانی برگزاری آن تاجیکستان انتخاب شده است. سازمان بشردوستانه Save the Children در یک گزارشش که امروز نشر شد گفته است در دوام یک سال حکمرانی طالبان این کشور به بحران جدی اقتصادی روبرو شده. بر علاوه جاری شدن محدودیت در تحصیل و کار، دختران افغان از بسیار کار و امتیازهای دیگر محروم شدند. با نوشته این سازمان چهارک دختران بر راه افتادگی مواجه گردیدند. در گزارش همچنین تاکید شده است که وضع کنونی بر رشد اطفال که از کمبود غذا اذیت میکشند جداً اثر خواهد کرد. در شعبه کودکانه شفاخانه به نام ایندیرا گاندی در شهر کابل 40 رختخواب موجوده را کودکان اشغال نمودند که اکثرا در نتیجه کم غذایی گرفتار بیماری‌های گوناگون شدند. طبیب اطفال این مؤسسه محمد اشرف میگوید بعضاً او روز تا 16 ساعت کار میکند زیرا شماره بیماران رو به افزایش است. فقر و تنگدستی روز به روز در کشور ما شما زیاد شده است. هر چیز زیاد شود سوء تغذیه واقعیتش زیاد میشه و خواهش ما این است که مؤسسات کمک رسان جامعه جهانی کمک بکنه برای ما، برای فامیلا، برای طفلا که واقعیت سوء تغذیه کمتر شود. کارشناسان بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و یا یونیسف تاکید میکنند که در افغانستان مشکل کم غذایی دائما وجود داشت، ولی در یک سال اخیر از زمان سر قدرت آمدن طالبان ایالات متحده آمریکا و کشورهای کمک رسان افغانستان را ترک نمودند. در نتیجه وضع اقتصاد و ساحه‌های مختلف خواجگی این کشور وخیم شده است. خیلی ناراحت هستیم. کل ما از خورد و خواره های شوهرم کل ما خامت هستیم. حتی شوهرم در یک هفته خدا بیخی برام تن ایران میرم. گفت که من شرمت به من نه دوایش گرفته بیتم نه شیرش گرفته بیتم. دختر پیشونی چشم باید بیره من چطور کنم؟ بله دکتر من مشکل زیاد داشتم. اقتصاد ما خوب نبود. اقتصاد ما ضعیف است. پیدا شد من پیشکاری میشدم پیسه نبود. پیشکاری به خودم کنم طفل میرفتم شد. یک ماه میشه دیگه بیخی زیاد مریض است دیگه تا که به دنیا آمد است جور نیستن. مریض است پول نداریم که عدل یک جای ببریم میشه باقسازش کنیم دوایش بگیریم دیگه همی جروان کردن ما را گفتم اینجا بری بازی جا آمدیم یا دیگه همیجا بستر کردن دیگه یک شیر میتن یک دوا موایش میتن دیگه ما پول نداریم که دوایش بگیریم خدمت چیش کنیم دیگه عدل یک دواش بکنیم نمیتن. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد تخمین میکند که سال 2022 در افغانستان تا 1,100,000 طفل از کم غذایی اذیت خواهند کشید که در مقایسه با سالهای پیش 2 برابر بیشتر بوده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در پایتخت کشور حالا ماشین‌های را دیدن ممکن است که به بنزین نیاز ندارند و با نیروی برق حرکت می‌کنند. مسئولین میگویند الکترومبیل‌ها یا تاکسی‌های برقی هم از جهت خرج و هم از نگاه اکولوژی برای مردم موافق‌ترند. ولی آغاز حرکت این ماشین‌ها در شهر تا کجا برای ساکنان سبکی آورده است و کار آن چگونه به راه مانده شده است؟ گزارش برات یوسفی در این باره است. در شهر دوشنبه تاکسی‌های برقی استحصال چین و آلمان شروع به کار کرده است. شرکت‌های خدمات تاکسی، یک تاکسی و رخش تاکسی چنین نوع ماشین‌ها را به خواهشمندان کار به اجاره می‌دهد. خدمات گمرک تاجیکستان خبر داد که در نیم ساله اول سال جاری حدود 130 عدد چنین ماشین‌های برقی به تاجیکستان وارد شده است. ماشین‌های برقی که حالا در دوشنبه در خدمات تاکسی استفاده می‌شوند خیلی کم خرج بودند. این ماشین‌های الکتریکی بسیار ماشین‌های خوب است. اکونومیش نی اکولوژیش که چیستیه مثال در 40 سومون заправка میکنیم همون شرکت خدمون 40 سومون заправка میکنیم 300 کیلومتر به حضور میگردیم. با گفته یک کارمند
ширкати як такси ҳудуди 100 адад мошинҳои барқӣ дорад. ин ширкат 3 нуқтаи таъминоти барқро барои мошинҳои барқӣ феълан истифода мекунад ки ҳар кадом аз нуқтаҳо ҳамзамон 2 мошинро тӯли 40 дақиқа то 1 соат ба барқ пур мекунад. аммо қимати роҳгирои мошинҳои барқии камхарҷ мисли таксиҳои маъмулӣ аст. хароҷотш камтара ба фоидаи сокинон мешавад. нархи он ай дигар сусоб баъзе арзонтар шавад. арзонтар шавад ки зӯрашон бирасам ки балки система ҳар хел шудааст. одамо камбизоту бисёре бояд истифода бора ҳамешава. нархномаи таксиҳои барқӣ мисли дигар таксиҳои ширкатҳои хидматрасон дар 2 километри аввал 10 сомонӣ ва боқӣ монда ҳар километр 3 сомонӣ аст. вазорати нақлиёти тоҷикистон ҳоло барномаи рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023-2027-ро рӯи даст дорад ки мехоҳад онро ба баррасии ҳукумат ирсол намояд. ба иттилои расмӣ дар доираи ин барнома шароити кору хидматрасонӣ, масъалаи воридот ва ташкили нуқтаҳои ба барқ таъминкунандаи онҳо пешбинӣ шудааст. воридоти мошинҳои барқӣ аз боҷи гумрукӣ озоданд. чанде пеш дар ҷавоб ба гузориши радиои озодӣ дар бораи майдони фурӯрехтаи парчам дар муъминобод мақомоти ноҳия гуфтанд, ин майдон бозсозӣ ва камбудиҳо рафт шудаанд. хабарнигори озодӣ бори дигар ба инҷо рафт то вазъи имрӯзаи майдонро бубинад. ҳамроҳ бо маҳмудҷон меравем ба он ҷо. 10 моҳи пеш президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон майдони парчамро дар ноҳияи муъминобод боз карда буд. ҳоло дида мешавад ин макон ба як партовгоҳ бадал гашта-аст. 6 моҳи пеш радиои озодӣ аз вайрон шудани ороиш ва фурӯ нишастани замини ин майдон гузориш дода буд. мақомоти маҳаллӣ дар нишасти хабарии 2 ҳафта пеш гуфтанд он камбудиҳоро ислоҳ кардаанд. тақрибан 20 метри квадрати сафулакои болои ки ҳамон намунаи кичинаги билем ҳамон намуна мондаги аввал заказ карган бояд ҳамин автои кичина дастрас шавад. дарахтон дар ин ҷо хушкида партову ахлот гирду атрофро фаро гирифтааст. сокинони маҳаллӣ мегӯянд баъди гузориш мақомот намоишкорона дар пайи ислоҳи вазъ шудаанд, вале корро то охир давом надодаанд. ҳарчанд раиси ноҳия дар нишасти хабарии 6 моҳи пешаш гуфта буд ки комиссияи ҳукуматӣ ҳоло майдони парчамро расман қабул накардааст. дар ҳақиқат ҳар як корҳои сохтмоние ки ба анҷом дода мешавад ва як сол ура мебинанд, меистанд, мисол ура бояд борон бабинад, барфа бабинад, вай шиштан дорад, вай ҳамон кафелошҳои шидан дорад. ин масъаларо мо баррасӣ кардем. дар нишасти хабарии рӯзи 29 июл баҳси майдони парчам дубора рӯ зад. ҳарчанд дар ин нишаст раиси ноҳия ҳузур надошт. аммо баъди нишаст боз мақомот дар пайи ислоҳи камбудиҳо шудаанд. ин навори коркунии кормандони мақомоти ноҳия баъди 2 ҳафтаи нишасти хабарӣ гирифта шудааст. 6 моҳи пеш радиои озодӣ аз ин ҷо гузориш омода карда буд ки майдони парчам аллакай валангор мешавад. аз ин мобайн 6 моҳ гузашт. мақомот дар ноҳияи муъминобод мегӯяд ки онҳо майдони парчамро бозсозӣ карданд. аммо чӣ гунае ки мушоҳида мекунед, дар ин ҷо на танҳо бозсозӣ мушоҳида мешавад, балки хушк шудани дарахтон ҳам дида мешавад. инчунин наздики парчам ба як майдони партовгоҳ табдил ёфтааст. пояи парчами ноҳияи муъминобод 45 метр дарозӣ дорад. майдонаш ба 61 гектар баробар аст. онро ширкати ҳасанбегӣ бо сармояи ҳукумати вилояти хатлон сохтааст. дар ҳукумати муъминобод дақиқ намегӯянд барои сохтмонаш чӣ қадар маблағ сарф шудааст. ҳоло рӯ орем ба италия. минтақаи бостонии материяи италия бо наворгирии филми охирини ҷеймс бонд дар соли 2019 машҳур аст. ин шаҳр ки пеш аз милоди исо бунёд шудааст, дар рӯи кӯҳе қарор дорад. дар канори материя руди гравина ва ғоре ҷой гирифтааст ки мавриди таваҷҷӯҳи кӯҳнавардон аст. яке аз онҳо аснои пажӯҳиши ғор пояшро маҷрӯҳ намуда аз хадамоти наҷот кӯмак хост ва чархболи хадамоти наҷот ӯро аз соҳили руди гравина ба шифохона интиқол дод. ин саҳнаи ҷолибро хадамоти наҷот ба навор гирифтааст. ва бо ин матлаб ахбори озодиро ба поён мебарем. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбуку одноклассники ва твиттер пайдо кунед. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдор.